panggilan sukses kembabaran Yurang asuka mogana cukup duaan Yurang asuka arah hirup hantu hirup Yurang asuka rumah tangga pasti pagi Yurang asuka pun bojo jarang hamil Oke, Kak Bapak Ujang Rosadi. Oke, Kak Kamar Sino. Kakak Ujang Muni tenan kahirupan Bapak Jakaribu ngopi nunggu pangharupan keminju lampaan karandapan ngalaman katungkaraan daya di pasisia susah paham sandang pangan gerhara rese senang pangantin pacar nu jadi lantaran tetepi nu garanti kaluhungan ngarep kana ugeran mulikeun ka kawasan estuning teras rasan Arya pangaturan rakyat diangkat jalan-jalan Kaparayun kalura ke bapaknya baru pawe jajahan ka urang teh nya rakyat hilang kasabaran amarah kekawadahan ngajoran pamarentehan buntut asas keadilan diharap kemanusiaan Bapak Ujang Rosadi bumi pada kemuliaan arah kodrat di pangeran
sisi Teti muncul anu asing kata kita Gaya kesusunan dan pasti nama Kemana di reformasi goresan hati Terkini ngarang masker kurang. Kurang jaga protokol kesehatan ngarang masker kadenya. Bapak Ujang Rosadi cerita buka rumah bosan hirup happy Bapak Darson orang biasa sasar
takut pencari, takut panas, takut hujan. Asal aku dapat oh kerjaan, ku tak mau jadi asik. Ayah dan si
Thank you.